За првиот дел, мислам дека од кабинетот или самиот председател ви соопшти добра вест, иако имавме многу тешка и лоша ситуација, дека релевантните политички партии во Македонија не гледат никаква друга алтернатива, освен да продолжат по патот на интеграција кон НАТО и Европска Унија. За второто прашање или втората работа, пак мислам дека е тоа добра вест. Се договоривме на 12 април да имаме превремени избори, иако првиот премиерот имаше предлог во децември. После разбиравме ситуацијата на можноста од страна на шпанскиот парламент да се ратифицира протоколот за НАТО декември и ние да имаме парламент и заедно се договоривме на 12 април да имаме избори. Do t'i thashë si më është pati edhe është më mirë për partitë politike shqiptare që të kemi regjistrim popullsisë para zgjedhjeve ose jo? Po, tash është vështirë e komplikuar, se qeveria e tanishme ka të parapame në atë kohë. Regjistrimi sigurisht do të ketë ndonjë marrëveshje që fatkeqësisht prapë shtihet. На македонски. Мислам дека нажалост се совпаѓаат датумите на изборите со пописот и не може во исто време да имаме и попис и избори. И мислам дека нажалост пак ќе треба уште неколку месеци. Nuk e diskutuar këtë çështje në takimin e liderëve se është më mirë ndoshta të mbahet pak më herët apo? Po, çështja kryesore që i shtyn zgjedhjet drejt prillit është mundësia e ratifikimit parlamentit të Spanjës, se llogaritet se do të jetë parlamenti i fundit që ta ratifikojë marrëveshjen për antarësinë të plotë bashkënisë NATO, nuk duhet ne të sillemi që të ngelim pa parlament dhe ne mos ta ratifikojmë dhe të përmbyllet. Kjo është çështja kryesore. Faleminderit, благодарам.